بنات طلاب الصف الثاني الثانوي تانية ثانوي إجابة ميل وموضوعات برافو فرنساوي تانية ثانوي ترم أول 2025 الوحدة الأولى الدرس الثاني صفحة 116. Réponds à ce mail par deux phrases complètes. أجب على الإيميل بجملتين كاملتين. Salut, la natation c'est ma passion. طبعا دي جملة المقدمة. Salut أهلا la natation السباحة c'est ta passion هوايتك. Quand tu vas à la piscine متى تذهب إلى حمام السباحة. Comment aller à la piscine كيف تذهب إلى حمام السباحة. Au revoir. يبقى quand tu vas à la piscine comment aller à la piscine. Au revoir. طبعا salut je vais à la piscine le samedi à 8h. بروح الحمام السباحة الساعة 8. Je vais à la piscine le samedi à 8h. Je vais à la piscine en métro. أذهب إلى البسين بالمترو. Au revoir إلى اللقاء. ثاني salut je vais à la piscine le samedi à 8h الساعة 8 السبت الساعة 8. Je vais à la piscine en métro. أذهب إلى البسين بالمترو. Au revoir. ثاني je vais salut je vais à la piscine le samedi à 8h. Je vais à la piscine en métro. Au revoir.